Ka te hae te iwi he pou whenua tōtara kua wha marama e whakairohi ana no te ata tonu nei I hurai nā tuai ki te papa hahau poro hou o Wairakei I Taupō. No te ata tū nei I hurai nai tēnei pau o te whenua a tāne mahuta. Arā me ana tamariki katoa, mai te manu tipuna nei te hokioi, I whakaarohia hai kai tiaki, a hai kai tiro ki te rangi me te whenua. Ai o ngā kiwi, o ngā kereru, o tira ki ngā huia o tēnei rohe o Tuwharetoa. Me hirehira tēnei, no te mea ko te manu o runga nā ngā kai whakairoroto tainui I tērā manu I whakairo, heiri au mai ki konei kia tūhonongi atu ki tēnei. Ki ngā whakamārama he kotahi mano 800 tau te pakeke o tāne mahuta, a I ahu mai I ngā ngahere o Pureora ki te raki hauāuru o Taupō nui ātia. Tūturu he tohu a tāhua, he tohu rangatira. First came the golf course, and then the idea of the sanctuary, and then the carving was really to reflect what we're trying to achieve here in the sanctuary. He tuatahi hoki kia tū he kaupapa pēnei ki roto o Aotearoa nei. A ngā rātonu keimua, a rā ka tukutuku ai te tini mahatu o ngā manu, o te rā manu Māori, ki roto o tēnei papakaitiaki. Hono renui kia Tuwharetoa kia mahia e ni mahi I runga I ona whenua, a hokua kai te pākea tēnei whenua mahi ana o I anō, nā rata te hia kia whakatiwi atu te taonga pēnei waenui a rata. I tēnei rā I tuwherahi anō ai tēnei papatākaro pāpaoro, rua te kau māwaru. Kāre e kore ka muia e ngā kai tākaro o te ao. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.